Masiki topic asina class 11 ki chapter number 1 some basic concepts of chemistry ki part amani ko kana how to count significant figure counting ni. So first significant figure aise yengsi ko kana suppose any number ama laure 38.5 po haro suppose ai using number ama laure ko 38.2 bo hai sida kana 38.2 haiba number sida siki 38 haiba pot sina accurate number kawe ko sina akoina accurate kawe sina accurate maramde pot amagi measurement to matamda sima kai sidi exact fangane ko aduna sina accurate kawe accurate figure aduga siki point ki matungda laiba potse sina koina kari kauge haiba matamda sina doubtful digit doubt laiba digit doubtful digit kawe ko doubtful digit si accurate figure hagebra accurate digit hagebra haining hairo ko aduna doubtful digit ko woni point ki matung chen doubtful ko bagi maram di suppose koina sigi 38.2 haibagi mahota ina 38.237 haiba matamda koina decimal da kamain tami sina 7 oiba taragadi mamangi number si increase by 1 toyo adumaina to maramna sigi point ki matungda lakpa digit ma kaisi de koina doubtful digit ko gane aduga point ki mamanda laiba sina accurate digit natragana accurate figure yanare ko aduna akoina significant figure hairagadi kariga managani haiba matamda significant figure kariga managani haiba matamda accurate digit plus nangi ngasai doubtful digit to go oigane doubtful digit to gi sum go oigane ana hojik koina class 11 da yengdoise significant figure counting chine aduna next heading de roko rules for counting significant figure haega next rules the hero next heading rules for counting significant figure rules for counting significant figure sida rule khara laigani ko one by one irake first rule number 1 all non-zero are significant oigadaba all non-zero digits are significant non-zero ke digit khutimak koina significant haina count toguneba suppose amonda 4.214 hai yare ko 4.214 hairagadi sigi significant figure kyano hairagadi significant figure 1 2 3 4 4 ne pulop count tawne ko next 2.175 hairagadi sigi significant figure kya hoini sisu 4 significant figure hoine next 4.2 haire sidi significant figure kya hoini sisu significant figure 2 hoigane sumaina aduna all non-zero digits are significant the count tawne next rule number 2 the rule number 2 na kai hai ke matam all zeros between all zeros between non-zero are significant are
significant yare ko means non zero gi marakta laiba zero do ado ikoina significant haina count to gonebo suppose example yengsi ko 2.03 hai sigi zero si kai de lei non zero masing ani gi marakta le non zero hai 2 ga 3 gi marakta le aduna si ikoina kari haina count to goni si bo ikoina significant haina count to that means sigi wena significant figure kya wani 3 hoi gone yare ko chamanana 2.007 hai gati si su yengo sigi no 0 ani si kai de lei between non zero ani gi marakta le means 2 ga 7 ga non zero masing ani gi marakta le ba maramna si su still count to gone ba ko na sina kya wani 4 significant figure wani next rule number 3 da ending 0 na loiba kangbu ending 0 na loiba taragadi kamaina count to gone ri yengdoini yung ko zeros after decimal muna yung ko ini ba mungsi zeros after decimal and 0 at last are significant oiganeo aina harakata point muna taw ko nangi zero che nangi zero means zero na loiba masing sida significant figure oina count to godab se karamba matamda count to gune haba matamda nangi zero sina point ki matungda laigadaba aduga last su laigadaba adu eba taragadi nangi zero se significant figure ni count to gune haba amuka harake ko nangi zero se after decimal laigadaba aduga zero sina last su laigadaba adu eba taragadi nangi zero do significant digit ne count to gune suppose example yeng ko 3.50 hairo siki aina laita nei ba zero se kaida lei decimal gi matungda lei aduga zero se sigi zero se last su lei aduna sigi zero se significant ne count to gune aduna sigi masing sigi significant figure kya no haraga kya haini 3 chap manana 3.0000 hairo audi sigi last ki zero se kaida lei decimal gi matungda su lei aduga last su lei aduna sisu still significant figure count to ne odi kya haini 1 2 3 4 5 5 significant figure haini yadare ko next 2.400 hairo sigi zero ina laita sine 0 si kaida lei decimal gi matungda lei last su lei adudi sisu still significant figure when count to gune 4 significant figure then 3210 hairo aina hujik sida laita sine 0 se count to godra to idriyo sigi 0 si kaida lei decimal gi matungda leibra laiti last abudi lei ko decimal gi matungda leitramina sidi significant figure count to roib aduna sigi significant figure kya no haina gadi kya haini only 3 kapta haini sumaina yanare ko next rule da mugi next rule da initial 0 means 0 on hobu kambu initial 0 are insignificant significant figure count to roib insignificant initial 0 on hobu kambu di significant figure ne count to roib suppose di yemo ai 0.0073 hai sigi 0 makasi initial ngaktani ko hobu ngaktani adu oiba taragadi si significant figure count to significant figure kya no haigadi si kya haini only 2 kapta haini yanare ko next amungi 0.1040 hai sigi initial 0 sidi count to roi ko aduga sigi 0 means sigi last ki 0 sidi count to godra to goni maramdi kigino yung ko maramdi sigi 0 aina blue na lighter to riba keno sidi last ki 0 sidi
decimal gi matungda su lay last su lay aduna sidi significant figure ne count oni punna significant figure kya hoini 4 igadaw yare ko sumaina next rule number 5 tang yengu power of 10 10 की power से शिशु are insignificant होइगने हो insignificant power of 10 are insignificant होइगने means significant figure the count हो रहा है suppose now on the example होने ये 2.46 into 10 to the power 7 है सिगी significant figure क्या नो है कदी क्या है नहीं नंग सिदा सिगी लाइटर सी नहीं बसी मखई जी significant figure ने count over insignificant when count over ni और सिगी when significant figure क्या नो है कदी क्या है कनी only सिगी 3 कता है नहीं चप माने को अदुगा सिदा 3.0 into 10 to the power 26 है सिगी 10 की power सिदी सिगी 10 की power सिदी कई होरनी insignificant होरनी अदुगा सिदा सिगी 0 सिदी अमुक सिसु significant figure count तोगनी मरम सिगी 0 सि decimal की मतुंग दसु लई लास्ट दसु लई अदुना सिगी मसिंग सिगी significant figure क्या नो हायगद क्या हायनी 2 हायने सुमायना यानरे को नेक्स्ट लास्ट रूल होइना rule number 6 ता pure number o नत्रगना constant से constant number की infinite significant figure लेने infinite significant figure infinite significant figure लेने example होइना है अब अगर दोस number है कना denote तो ये नोट ना 6.022 into 10 to the power 23 तो then speed of light in Beckham है C ना denote तो को सिसु 3.8 into 10 to the power क्या नो अदो speed of light then pi की value है 3.1 for मोई constant number मोई की significant figure क्या नो है गति infinite significant figure नि को example होइना तंग ये को question होइना इरगे question दा है find number of significant figure option number 1 0.040 option number 2 2.471 option number 3 2.50 into 10 to the power 11 then option number 4 0.0157 option number 5 0.007200 then option number 6 280009 number 7 56.00 option number 8 270 option number 9 option number 9 140 into 10 to the power 49 option number 10 5.271 13 significant figure count को first की option first की question सिगी last की 0 सिदी significant figure ने count होने में decimal की मतुंग दसु यावरे सिगी 0 से last से ले और सिगी होइना initial 0 नि सिदी significant figure ने count और insignificant होइना
ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯟꯁꯔ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤꯒꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯟ ꯐꯤꯒꯔ ꯁꯤꯒꯤ 4 ꯁꯤꯒ 0 ꯁꯤꯒ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯟ ꯐꯤꯒꯔ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ 2 significant figure ko then option number 2 gisida question Roman number 2 gisida significant figure sigi mari si oirani that means 4 significant figure then Roman number 3 gida 10 to the power 11 the insignificant means significant figure oina count tawroi then sigi 0 sisu decimal matungda lay last asu lay that means significant figure oina count tawrani significant figure kya no hairagadi sigi ahum si oirani that means 3 oirani next Roman number 4 gidi sigi initial 0 ani sima initial 0 ni na significant figure count or significant figure kya no hairagadi sigi ahum masing ahum si oirani that means 3 Roman number 5 gida sigi last ki 0 sima significant count tawni maramdi si decimal li matungda su lay last asu lay then next ki sigi 0 initial 0 sidi significant figure ne count tore maram the initial 0 ebanina na significant figure kya no haya gadi sigi mari si oirani then number 6 ki dadi significant figure kya no haya gadi 0 ji marakta laibani amna moi count torani ko na 1 2 3 4 5 6 significant figure then Roman number 7 da sigi 0 sidi last ki 0 sidi decimal li matungda lay 0 last oi aduna sisu significant figure count tawni kya haini punna sigi 4 ji harani then Roman number 8 ki dadi sigi 0 se decimal li matungda lay te that means insignificant when count tawni adu do betaraga di significant figure kya ani then chamanana sigi 0 sisu 0 decimal li matungda lay te ko aduna maram oiraga 10 to the power 14 su insignificant when count tawni sigi su kya oini only 2 kakta oirani number 10 gisidi 10 to the power 13 nama insignificant harani adi significant figure kya no haragadi sigi mari si oirani that means sigi 4 si yani ko fare sigidi sibok torasi ko thank you